Hongka hamjatona kuya sanjanani labdet norok norina bagise ngene rok kabangma borok saimana musungjakha sangbaikha abono bini final labdet ang norok norina bagise nge sang saimana sini kuya sanjana cancer manjakjak sang bono treatment khlaina ne bagai Bangalore tolai phaimani abono rok jotono sio nge sango sakango phaiga 17 tarikh sang phaiga nge sang hospital duita sos khaimani kaisa SCG te kaisa hangka Sri Shankara nge aboni bere Shankara tesa komni tesa affordable khaimani hunai sangara admission khaina hunai direct tolai phaimani adino nge sini flight sarai garotoni nge phaite belai horom thanga nge sanga horo thanglaikia emergency o thanglaikia nge yango bo tani do lockdown o borok kontak abo haike sing tlang lai mani nge tabo kok nge abo se sanga dino bono tlang kha nge bini tata ni to sini report tong laponi nge aro jo to phonoka haipano bono admit khaimalia doctor ok saklai rikhata borok report nai saka mane ngalak orong ngalak borok ya kare re ma haina nge jo to report nai tamang khata bo bini bo hai problem mangkha nge abam rok ma kisa sana bini hingke kabangma je body part ko boni organ ro bo spread ng thangka boro ongkha hingke bini lungs o thangka liver o thangka hingke blood o thangka te blood clot rok mongbai kha hingke te tumor hai botong o bini back side hingke side ta hingke abo kabangma sing tongsio kaisa jaga hingke surgery rok phono khlaiman khamo hingke amo hai kabangma jaga sai bini baharai tongbai kha rom sai tongbai kha hingke na aboni bagai doctor rok ase risk nalia borok ya karai rei hata hingke bini abo kok yakong o semi hingke yakong phono tan suiman khamo hingke yang saka bo bisini bo jo jaga sai motamoti baharai thangmani bagai doctor rok na ya karai rei hata hingke nongni rang bo bainai private hospital bo hingke hingke norok Ghana ni kaisa government hospital tongo kidwai aro phono tlang de hingi sango refer khare hingke abo sang video borikha jini koya bishal ne ro bo nukhona koya ne ro niya update dekha hingke abo haike sangaro tlanglai thangka tlanglai thangmani aro bo same condition no abo haino sao hingke joto report nai boro bo same no ta abo haino hingke last option dekha borok norok chemo start khaimano chemo bai jodi thangkai ba thangka thanglia kai ba thanglia hingke bini to last nine 5% 10% abo hai simi si tongja sio sini koya sanjanani hingke na belaikhai dokho nangai phayo abo rok khonakai sen niya bosini aro salai belaikhai kablai kha jotun rok video nokbai khin sini mokon le mokti rokta bini ama song bini bawo song to kono sia hai sing thangba kapman abono sangbo belaikhai dokho nango bini babai asa kosto kai tulai manita nge tabo gabono last option bini chemo reoi bansi kheba bansi kha bansi liya ba bansi liya nama haita borok samani hingke norok chemo start khaimano bongi kidwayok khaimano hingke problem hingke abose sakango borok no tata talangpro borok phaipro bini mama o je biopsy khaimani je block je tissue no to bujakliya arono hospital o kawai phaijaka hingke tomung na tissue a je block biopsy ni tongkha hingke o kidwayo no bono chemo start khlaiman khamuta hingke tabuk main problem hingke abono a je block korei ni bagai bono robo chemo naimalia doctor okai size khaika norok tata o tesa back khlai thangde nongni jehetu aro se block ba aro tesa thangai chemo start khaide ni sauta hingke sang tabuk sab lainai discussion khai lainai tabuk sang chini Bangalore
team ni Dinesh chini brother Dinesh bo bai thangai जों tamo khlaiman borok bo bahai ke sobaiman tamo khlaiman khlaimaya senabo mane kok sab lainai kisa sa sekon sa जों discussion khalainai ta tabok thangai ke mia to जों rest khlai lai kha sak thoya sa ya kha tonglai mane mia tini sasa tholai kha ta ke bini ekdom jora kom abono belai khe jora kom बुफ्रोजन इतामंग थानो के साइमन या बो ईश्वर से मिसे साइमन के ताबो ईश्वर नि थाने से बिनि लांगमा ईश्वर जखन लांगमा रिखाबा ईश्वर नि थाने से बिनि लांगमा डॉक्टर तो मंसा खलाइमिया बरकाबो न लास्ट ऑप्शन ना सर्जरी खाइमन कोनो खाइमिया बिनि तै केमो से मिसे काइसा बिनि लास्ट ऑप्शन तमसे केमो रे थांका बा थांका हाया का बा थांले के 5% 10% के तनो रगो सियो गोबां सिनाय दं ओमफ्राय कोनो खायना गोरै कोनो उपाय गोरै दै नामो खायदा गाबोनो जों बेलायखे वाना लायजाक बेलायखे दुखुबो नांलायजाक दै नरक गोबां सायमाना मुसुंजाखा सायमानाबो नांनाय हाबोनि बागै आपडेट दियो जों आसे कष्ट खाय सुबा लायखा त्रिपुरा गोनांगै सिनि दफा गोनांगै रायनो सुबा लायखा माखाय सराय खनाय सिक्ला सिक्ली हक्रा साक्रा जतो जों बिनि बागै इमोसन नांलाय दं बिनि बागै दुख नांलाय दं ससियेल मिडिया खलखायना बिनि मामां डनेशन खांलाय माने सरिलाय माने काबलाय माने आबो खायमां आंबो नगो गाबोनि बागै जतनो हामबाय मारियो आसाके जों बनो सापर्ट खालाय माने सोबालाय माने बे त्रिपुरानि जों सोबालाय माने बिसिम बनो खाना आसक खायरक जाकनाय आसक सोबा जाकनाय सिनि गया सानजाना नं खाना बनो रेकर्ड फाइपनो दा बक्स अबसिनि यागो या बनो मथांनान डॉक्टर अगनि यागो बुया बनो मथांनान तामखे ईश्वर सिमिसे कायसा गाबोनो सानायावबो ना आपडेट कटाल गेसं ताबक डिस्कशन खाय ताम खायमान माया जों नायलायनाय के बेलायखे हामबाय आपडेट दै तंफिनाय नाय तंदे जतनो ना हामबाय